District Magistrate yang ke Eastern West Khasi District ubak dia bernuksi ulah penjari yang ke Section 144 CRPC hak khang persyak wan pelong kindu-kindu jengiap pynkhwai kiba kador jaka tiket kelong sispat tengka marwai merka Prais pat kelong palat silak tengka. Ia ke hukum ke bola penmi aka arpulaterik mata ubenai laong balalap bagdadon ki beriu kiba pynkhwai apa uput usam jaka Eastern West Khasi District kiba kador jaka tiket kelong palat sanspat tengka bak kador jaka Prais kelong khatsan nak tengka. Magistrate ulang la penjari ya kini ke section kenang bakidu kini ubah pynkhwai kim di bapendan bakala ya ke amusement act pada pencikam la suka jela. Kaju kapor ulang ru bakajeng penjari ya kini ke section kalau mat khanglat ya kini syaksym kabu jeng ki baduk ki basuk bat ki bambiang ka kamai ke kaji. Magistrate ulang ru bakidu kini ki belak persyak kin ngat aka kendon sispak pra jeng ke Indian Penal Code.